की खूब और का बातें से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kalumpung Yaset Karam, Kabalai Singi, Kabalatip kum ka Meghalaya Open Carom Championship 2025. Ya kabala pelong da Kamalki Carom Club. Kala sedang haka Khandri Utarik unaitung arajar apsan haka baka menteri jongka sorkar jela ka Dr. Amprin Lingdo kabalongru ka MLA jongka East Shillong constituency kala long kum ka kongsan. Ya kani kalumpung yele kai bala pelong hak Lishnong Indoor Stadium Malki Shillong kaban sa penkot haka khandai terik unaitung arajar apsan kidon Khandri Utalik kikenhun ki balai simbenta ban yakni ra ya kanam lado. Kertengi channel Kim Madi Presiden kali ka Malki Carom Club. Digani jisa kani klub kadi ko batang su dak seng dang mencem mi arja arusau. Pedeng jinga di sistem di lala ban tolong kani ka teman Carom board. Pat kani kalong kasin ke beningkong bangile nampa ka Meghalaya Open. Suangin aji bersangin pelong gini kerumbut competition tambah disudai tengah pok Malki remisa kesin pat long apa dengan jingrap jangki babun kamtam na MLA jungi madam Amprin dan lima jungi ni lalapan pelong ini teman kepahe angit skam ni sekemat ni nang la susu pan pelong ini teman hani ka kenti bang pelong ta hidan adu kadru tikitin ki baya simenta long kala biang hi serkom dari ketang da compare bagi wewe tournament ki ba penyat ki wewe ki klub madang ting jaya kayawan markumju hi ki numbers the community ba nang ni sekemat ni nang la susu punya pun tim kadu mencuai galong kadi ke jing it ke jungi ke jing strat ke jungi ban le ke ni ka karombot ban kai karombot nangit skam ba long kapor ni bumunta long ba may iba kung gani karombot kadi kaway na ka game ka ba Q step pa India Andre July jungi ka dang kam talot kindiat ki bon ba ka talent ko nangit skam ba lingba ka jing eat ka jungi ka jing ba ka dedication ka jungi ka ni ka game hila man yo hila man play hila ka kalian bangin hila man yo kam jam kum ba dilong ki wiki players skill wiki state part. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films,
beats to breakthroughs. This is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.